এতিয়া অধিৱেশনটো জাৰি হৈছে। এতিয়া আমি সচৰাচৰ মৌখিকভাৱে আমি সমালোচনাত আমাৰ ৰাইজৰ মুখৰবিলাক যিবিলাক ৰিপৰ্টবিলাক পাই আছোঁ, সেইবিলাকত আমি জানিব পৰা মতে আমাৰ BJDত ইলেকশ্যনত তাৰমানে বৰ্তমান ভালেই আগবাঢ়ি আছে আৰু যাব সকলোৰে একতাবদ্ধ হৈ ইলেকশ্যনত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰতে বেছিকৈ সকলোৰে নজৰ আছে আৰু তেখেতে BJD হিচাপে জিতিব বুলি আমাৰ ৰাইজৰ সকলোৰে আশা। গতিকে মই এইখিনিতে ক'লোঁ আৰু नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुगैदों एबारनि नैबे इलेक्शनाव 2019 मायथाइनि जितु एप्रिल दानाव मोनसे इलेक्शन फैगासिनो दङ लकसभानि बेवहाय जोंना BPF पार्टियाबो बिजाथि फसंगोन आरो लोगोसे UPPL आरो लोगोसे जों मोनथिगौ अबर' बिथांमोनाबो बिजाथि फसंगोन थ' बे मोनथामनि गेजेराव मा रोखोमनि मोनसे फाइट जागोन नोंथाङा मा सानो? दानि हाल सालखौ नायनानै ओरैनो जुदि जों अनुमान खालामनांगौ जायोब्ला ओरैनो दा जोंहा खमथायाव थानाय BPF पार्टिया बांसिन थारमाने बे गामियाव माने बिथांमोना प्रसार खालामगासिनो दङ आरो दाहालागि UPPया माने जोंनि रायजोनि गेजेराव बिथांमोनखौ जोङो हाबनाय दासिम नुवाखै। दा बिदि खेथ्रआव जोंहा दङ जोंहा अबर'निफ्राय माने माबाखौ हिरा हरनियाखौ उथिगोन होननानै जों मिथिदों। दा बिथांमोनाथ' माने बे आलादा बिथांमोना जाबाय मा गुबुन हारिफोरखौ लानानै बा बर'नि गुबुन गुबुन माने जाथिफोरखौ लानानै हान्जाफोरखौ लानानै बिथांमोना बे अबर'खौ दादों। दा बेनिखायनो आसल फाइदा BPF आरो माने बे अबर'जोंनो जागोन होननानै आं मोनसे अनुमान दङ आरो बा खालामनाय जायो आरो बेखौ। আমি জানো কোকৰাঝাৰ যিটো সমষ্টিত যিটো ইলেকশ্যন হ'ব এই ইলেকশ্যনত BPF পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব আৰু UPPL আৰু লগতে আমাৰ অবৰৰ পাৰ্টিও আছে। তেওঁলোকৰ তিনিটাৰ মাজত কি ধৰণৰ মানে ইলেকশ্যনৰ এটা প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপুনি কি ভাবে? এতিয়া অধিৱেশন জাৰি হোৱাটো আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমি BJDৰ আমাৰ মানে লোকমুখে আমি যিখিনি এটা আলোচনা চলি আছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি আশ্বাস এটা পাই আছোঁ মানে BJDত হাগ্ৰামা মহিলাৰী জয় হোৱাটো তেওঁ খাটাঙে থাকিব মানে নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি আৰু। গতিকে সেই হিচাপে ৰাইজৰ মৌখিক আলোচনাবিলাকত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে হৈ আছে। গতিকে আমিও আশা ৰাখিছোঁ যাতে তেখেতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত জয়যুক্ত হৈ আমাৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কৰি যথেষ্ট উন্নয়নৰ পিলে আগবাঢ়ি লৈ যায় সেইটো আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ। BPF पार्टियाबो जुदि बिजाथि फसङोब्ला UPPLआबो जुदि बिजाथि फसङोब्ला बर'नि गेजेराव जितु गदा खावनै जागोन नोंथाङा बेनि सायाव मा बिबुंथि होगोन? बेथ' थांनाय जितु माने MP इलेक्सनमोन बेयाव बे रोखायैनो जाखादों। दा जोंनि माने जितु UPP आरो BPF बे मोननै हान्जाया गावनायनि जाहोनावनो माने अबर'आ बेसेबा माने बुरजा पार्सेन्ट लानानै बिथांमोना उथ्रिनो हादों। दाबो जुदि जोंनिया जुदि UPP आरो BPFआ जुदि रायलायनानै जुदि बिथांमोना खौसेयाव फैनानै जुदि मोनसेल' सासे बिजाथि दिखाङोब्ला अन्तत गोख्रों माने बे हिरा हरनिया एबा अबर'जों फाइट जागोन होननानै आं सानो आरो दानो। নৱ শৰণীয়াত তেখেতে মানে হাঁহি মাৰিছিলে শেষ হাঁহি মাৰিছিল। এবাৰৰ যিটো সমষ্টি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ যিটো তেওঁৰ ভূমিকা কি হ'ব? আমি তেওঁৰ কথাখিনিও আমি ৰাইজৰ মুখৰ পৰা যিখিনি আমি পাইছোঁ যে তেখেতে আশ্বাস দিছিলে যিখিনি আশ্বাস হিচাপে তেখেতে হয়তো কাম কিমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছে ময়ো হয়তো ইমানখিনি তেখেতৰ ওপৰত মানে হেৰি কৰা নাই আৰু। কিন্তু আমি ৰাইজৰ ওপৰত যিখিনি পাইছোঁ তাৰমানে আশ্বাসটো আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ওপৰতে 100% চিয়'ৰ দিছে সকলোৱে। UPPLआ बिजाथि फसंनायनि आसोल मेन उद्देश्यआ मा नोंथाङा मा सानो? बिदि सब माने बे माने राजनितिनि बाथ्रा दङ बेयाव। जेरै जोंहा दा बे UPPखौ अन्तत एबसु आरो ओमफ्राय जोंहा प्रग्रेसिभ जितु माने माबाया NDFB बिथांमोना माने सापर्ट खालामदों आरो जोंहाय बेखौ जुदि नायोब्ला जों सानो मा माने गासैबो बै माने राजनितिक हान्जाजोंनो एबसुखौबो जों लोब्बा थाफानाय रखम बायदि मोनो आरो। दा बिदियाव आंनि बायदिब्ला बे मोननैबो बा जोंनि जिखिनि बर'नि हान्जाफोर दङ गोरोबलायनानै मोनसे माने कमन बिजाथि सासे जुदि थिखाङोब्ला बा उथ्रिहोयोब्ला थारमाने जोंहा बर'निफ्राय जोङो बिजाथि मोननो हागौ आरो। जोंहा जुदि माबायाबो अबर'फोराबो मोनसे गावनायनि चान्स दङ आरो। जों दा ओरैनो हाल सालखौ भितरिया बाथ्राखौ जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि गेजेरावबो अबर' हान्जा जितु जगेश कलितानि हान्जा आरो ओमफ्राय माने बै हिरा हरनि हान्जा बिथांमोननि गेजेरावबो फाइट जागोन। आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जुदि मोननै फाइट जायोब्ला जों अट'मेटिक जेनगोन। दा बेनिखायनो जोंना जुदि बिथांमोना UPP बा जोंनि एबसुनि हान्जा
आरो ओमफ्राय BPF बिथांमोना जुदि बोरैबा खौसे उमै-होथिया मोनसे प्रार्थी होयोब्ला हयथ' जोङो देरहानायनि मोनसे चान्स दङ आरो হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱে তেখেতে BTC শাসন সময়ত কি ধৰণৰ মানে আগবাঢ়িছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমি যদি কোকৰাঝাৰ বা চিৰাং বা আমাৰ বাক্সা বা ওদালগুৰি আমি এই চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ বাক্সাত কি ধৰণৰ কাম চলিছে বা নাই বাক্সাত বৰ্তমান আমাৰ ৰাইজৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম বিশেষ কৰি আৰু এডুকেশ্যন ছাইডতো মানে খুব ভালে আগবাঢ়ি গৈছে এইটো ৰাইজৰ সকলোৰ তাৰমানে মনোমত হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আগন্তুক ইলেকশ্যনতো তাৰমানে ৰাইজৰ সেইখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ওপৰত সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব বুলি এটা আশা পাই আছোঁ ৰাইজৰ মুখত BPF पार्टिया बा हाग्रामानि सोरखारा दासिम जोंनि जिथु मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव खामानि मावबोदों होननानै गोबांनो फोथायो बाक्सा जिल्लायाव मा रोखोमनि खामानि सोलिदों बिथांमोना खामानिखौ एक्सुवेलि जों मावनायखौ नुदों अब्लाबो सेन्ट्रेलनिफ्राय बा हाग्रामाया जेरैबायदि माने फैसाखौ हरदों खामानि मावनायनि एगेन्स्टै खिन्थु जोंनि जिবিলাক माने लकेल खामानि मावग्राफोर दङ कर्मकर्ताफोर दङ बिथांमोना माने बे कमिसन बा माने थिग माने 30% बा 35%ल' खामानिखौ जोङो मावनाय मोनदों थाखा फैनायनि एगेन्स्टै खामानिखौ दा बिदियाव आसलथे जुदि बे थाखाफोरखौ जुदि इउटिलाइज खालामजोबनायब्ला जोंनि BTCआव बा गासैबो जिल्लायावनो जोङो माने मोजां माने डेभेलपखौ जों नुनो मोनगौमोन आरो अब्लाबो जों दा जेबायदि नुनांगौमोन बिदिहाय जों मोननो हायाखै आरो हाग्रामा মহিলাৰী দেৱে তেখেতে BTC শাসন সময়ত কি ধৰণৰ মানে আগবাঢ়িছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমি যদি কোকৰাঝাৰ বা চিৰাং বা আমাৰ বাক্সা বা ওদালগুৰি আমি এই চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ বাক্সাত কি ধৰণৰ কাম চলিছে বা নাই বাক্সাত বৰ্তমান আমাৰ ৰাইজৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম বিশেষ কৰি আৰু এডুকেশ্যন ছাইডতো মানে খুব ভালে আগবাঢ়ি গৈছে এইটো ৰাইজৰ সকলোৰ তাৰমানে মনোমত হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আগন্তুক ইলেকশ্যনতো তাৰমানে ৰাইজৰ সেইখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ওপৰত সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব বুলি এটা আশা পাই আছোঁ ৰাইজৰ মুখত BPF सोरखार हाग्रामाया बिथाङा मोनद' हारिनि ST होनायनि फेभाराव दङमोन माने होनो नागिरदोंमोन जों होयोब्ला मा जागोन होआब्ला मा जागोन बे मोनसे आंनि मथेब्ला जोंनि BPF पार्टिनि मोनसे बेयो जोंनि बर'नि फारसे नायख्लेंनाय बायदि जाहैगोन मानो होनोब्ला जोंनि जिबिलाक सुबिदा दङमोन जोंहा थाखानाय माने STफोरनि कारनै बिथांमोननो होयोब्ला माने जोंहा दि खहा जागोन बे माने रोखाखा आरो बिथांमोना बुंदों जे माने थाखानाय STनि खहा जायालासिनो बिथांमोननो मोनसे माने रिजार्भेसन दोननानै माबा जागोन होननानै खिन्थु जोङो बिखेक सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बेफोरबायदि माने STखौ AB खालामनाय बा C खालामनाय बिदि मोनसे बिदि माबा गैया आरो STयानो दा बिदियाव ओरैनो खुगाजों बुंनानै जुदि अफिसियेलि जुदि गासैबो जुदि STयानो जाजोबोब्ला होमब्ला जोंहा माने फुरा माबा दङ दा हाग्रामाया गावनि माने इलेक्सननि बा राजनैतिक मुलाम्फानि कारनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों जाहाथे बिसोरो राजबंसिफोरनि बा आदिबासीफोरनि माने भटखौ मोननो हायो बिनि मोनसे स्ल'गान आरो बिनि সাবাইকৰ থাবাই আমি জানো যে এফচিয়ে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে ক্ৰিয়েট কৰিছে UPPL তেওঁলোকো মানে প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁলোকে হেৰি কৰিব ষ্টেণ্ড কৰিব তেওঁলোকে কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব নে নহ'ব আপোনাৰ মতামত এইটো কথা হ'ল মানে আজিকালি ধৰকচোন প্ৰতিনিধি হিচাপেতো মানুহ বহুতে থিয় হ'ব খোজে পাৰ্টিবিলাক হয়তো চিলেকশ্যন কৰে তেওঁলোকে নিজে কৰে হয় কিন্তু কথাটো হ'ল BPF পাৰ্টিটো এইটো মানে আগৰ পৰা মানে পৰম্পৰা নিচিনা চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান সেই হিচাপে আমি এটা ৰাইজৰ মুখত যিখিনি এটা আশ্বাস পাই আছোঁ সেই হিচাপে বিশ্বাস যেন BPFৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব বেছিকৈ रायजो जानानै मा रोखोमनि समस्याखौ नोंथाङा भुगिनांगोन दा BTCआव समस्यायाथ' आंनि नोजोराव माने आग्ला जेरै समस्या बिदि समस्यायानो दङ होननानै आं सानो माब्रै मानो होनोब्ला असम सरकारा माबानायाव जेरैहाय थिग बिदिनो एसेल'सो माने बै लामानि दालांनि प्रग्रेस जादों आरो আমি যদি সমগ্ৰ যদি ভাৰতত যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ না BJP আপোনাৰ মতামত কি এইটো BJP বুলি বৰ্তমান আমি একদম সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত হয়